Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni agathiriria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni undu wa ucamba wake wa gutongoria atongoria ya gitaru kia Afrika kwanirira murugamo wa gitaru giki wigie ugaruruku wa riera. Akiaria hindi ya kuhingura monanio ma urimi ma kimabũrũri muciĩ-inĩ wa Mombasa, Gachagua augite President Ruto ni onanitie utongoria mwega wa gutukio ni atongoria aingi gucaria kĩhonia kia uthukangia wa riera thiini wa thi. Tunataka kuambia viongozi wetu Kenya waangalie vile rais wetu ameheshimika katika bara la Afrika. Viongozi wote katika bara la Afrika wamemtambua Rais William Ruto kama kiongozi ambaye anaweza ongoza Afrika. Munini wa president augite Afrika riu ni ikwaria na rwario rumwe na ati mendekithia ma gitaru giki kigomano-ini gia thi yothe gia COP28 bũrũri-inĩ wa Dubai ni makuoywo na ũritũ ni undu wa utongoria wa President Ruto. The outcome of the Africa Climate Summit under President William Ruto is the first step of our continent to be heard and respected in the world stage. There is strength in unity. Ndumiriri-ini ya mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto iria ithomirwo ni munini wake, mutongoria wa bururi ni ataririe wirutiri wake na thirikari wa kwanirira sekta ya ngirigaca niguo arimi magunike ni kio kiayo. President ni ataririe uria uheani wa fertilizer wa thogora wa thi urehete maumirira mega ma kiguni kuri bururi. Atongoria a ikiro ngurani guku bururi-ini makiurio kunyitanira na thirikari niguo guteithiriria bururi kuhurana na king'uki kia ng'aragu. To mitigate against food scarcity and high prices, the government allowed importation of duty-free maize, rice, sugar, and raw materials for livestock feeds manufacturing. Additionally, the government initiated a digital fertilizer subsidy program to increase production of food and industrial crops. The fertilizer subsidizing program has reported notable success against our commitments and delivery plan for Kenyans. Ngiribotera mohoro ma KO TV, njitagwo Wangui wa Mukurani.